Ütüö күнүнен күндү көрөтчүлөр билигин берибитин сагалыакпыт. Биһиги бүгүн Андрей Андреевич Савин атынан история вонна этнография музейгер келен турабыт. Билигин Андрей Андреевич Савин өндөрүскө сабын төрөбүтэ сүз сүрбе 5 сылгар аналлаах быха берибитин сагалыыбыт. Жа кирек кайын хин жоннор көрөтчүлөр эбиллен хеллер. Музей бытыгар киребит. Ütüö күнүнен Юрий Семенович. Ütüö күнүнен күндө бөө эфири көрөчүлөр. Бүгүн бу сетинни ыйга быйыл сетинни ыйга биге бидде дулакпыт. Край юритечи, фольклорист, этнограф Андрей Андреевич Савин төрөбүтө сүз сүрбе 5 сылынтуулар. Onun sebepten bihi bu Jongo sergiye eğitimleri, kördüleri, bu efiri kördüstübüt. Ondan bu bihi müziği bitirir. Bu da bihi efir. Tak, körüp kutu bu bihi Andrei Savin bitiren Allah ekspozisyon bolar. Andrei Andreevich Savin de bu Respublika'ya biller, saka serget hüdde olağan döngüler ki bolar. Ol kurduk folklorne ekspedisiyalarga hıccan kine komibud materyallara gün bugünüge diğeri bihige sakabet sen istoriyetigar suruyuga onu dağını atını terehenerge hüddaktik tuhalıylar. Bihige musibetın Andrei Andreevich Savin türüttevite 1900 asıllakka. Ondan vata bihi musibet bu gün bugünüge diğeri üleli turar. Çorapçı muzeyiyen. Ondan 1996 сыллааққа биһиги музей бытыгар бу Андрей Андреевич Савин атын иңер биттире кини төрөбүтэ 100 сылгар эте ол. Биһи салгы барык кайын. Биһиха бүгүн музей бытыгар ылжыттыр Афанасий Афанасьевич Захаров Билерге курду кини биһиге чөрөпчүбү толугун депутаттын советин председателя, оны таханан кини ЮТТ комиссиятын председателя болар. Онна бу быйылгы юбилейдах Андрей Андреевич Савин 125 сыллах комиссиятын улуста комиссиятын председателя болар. Баалста Афанасий Афанасьевич де. Нура болорун. Көрүнөрө мен бу манна болкомтону тардыпын багарабын. Бу илинке бихер турар. Бу бихеке Төрөн ухан оннотон бәтин бу кере оңоһугун оңорон аспыт улуу ус жактар. Усул жана оңорбут оңоһуга турар. Холур Андрей Андреевич Савин музей териен маннык оңоһуктары муньян бир түмөлгө түмпетебите болар. Бихи маннык бу нучулы таққа шедевры билигин хатан көрөкпут сугаты билинги элбек ус элбек ювелир үчаттар бут Урок кайдак оңороллорун, былыр кайдак быһылаак тахалаа оңороллорун хатан билиэхтире хугата. Онон бу музейне жыла хүддәк улахан суолталагын эти быһарары көддөрөбүн. Ону таханан жабы дике калыяхайын. Манна бу ат туга симега туга бу үрүн көмүс бу уллагына иңехетен быта ну именно бу төддөн 9 сыллаакка bu Андрей Андреевич Савинга. Bu en folkloрист, en bu etnograf, историяны үйретәчи, ученый кихигин денне bu тексерелдер. Онон bu бәтеме улахан историялах, хаддак тексерелди бите, хаддак улубита bu маны. Холура биреме эдер историк ученый улан үйреттагына төһө багарар кене били бәтигер научный үлетин оңороргор туханын сөптеменде белетән этеди. Туонна бу түеркелеха манна хакалар bu bihi toy oңоһуктары эме оңорон хит комос оңостор эбиппит той устара ден олох бәлере үрдүк тахымнах устар бара биттер. Онутон бу Андрей Андреевич Савин де бәйте үйрәтен хомуян жонтон бу көрдөһөн булан талан бу музейгер беха халлар бута бу чурапчы музейгер хал бута эме бәйте олох улахан солталак темен белетибин. Те быйыл bu Андрей Андреевич Савин сүз
Hübe 5 sahынан биһиги улустағы комиссия орбуппут, республикатағы комиссия Министерство культура министерствотын ихинен терелибите Юрий Степанович Куприяна бәті талайыр. Биһиги тон биде ките уже миняқтабыппыт. Огна мантон бу биһиги буланнар битигер бүлүү бөлөктеки бары арас улахан конференциялары, тугру гостоллары терии курдук бар бу пандемиятын деби мехедден этөттүн хатан оңорбатыбыт. Олоннугар бу биһиги бу бүгүнгеттен прямой эфир таксыякпыт. Аныгыскы неделяга биһиги коракка киреммит телевиденияган букага хуллуокпут, уну Андрей Андреевич Савинмит ологуун үлетин камнахын ычакка тиредден жоңга хергага сырдатамыт үлелияктааппы камсыктааппыт. Тумакени үлетин гер токтур боллакка биһи быйыл Институт гуманитарных исследований билгелелехемит бу гончарное дело Якутов ден улахан научный үле күн серин көрүйтүгер үле хамнастариллехеджер улус жаалтата эрде кирилогун тугунан бу Мария Егоровна Филиппова тахарбыт кинигетигер үбилен тахарбыт эбип боллагана быйыл боллагана кини бу именно же научный үлете күн серин көрөрүгер бу тугун үп ас көрөн хылай программа проект оңорон олорор. Онуттан хыл бүтүрдүлө биһиги научный өттүн толорон этинер бак экспертиза научный үле хамнас барыхта, онуттан бартын толоттуран бу институт гуманитарный исследований нөңө бу кинигени күнсерин көдүрүп биттен улганны гәрәнәбит. Оны таханан тон бу пища Якутов до развития земледелия в Якутской области ден улахан үлелех бу үлете эре таксыбыты Андрей Андреевич Савин кини. Аны була кинени эттакка билген институт гуманитарных исследований сүйістен таққа үлете хытар. Ол үлетин бартын ақтаққа печатный листен ити бухан манык лихинен хоттур боллақа 500 печатный листен тақса объемна рукопись рухуйдар хыталлар. Жано бихигеттен бу юбилейный дататын туханамы жано. Олуру бу гончарнайын тахарам барамы датын өттүерме бар яқпытын. Нада? Олура Кинилелере ола фундаментальныйдыр. Военное дело Якутов дентан хагалан. Бу кадак булыр хакалар сүйелерин көрөр. Ол эрте ветеринария хаддах хайдан турбутуй. Аны медицина өттүгө бу здоровье харастабун өттүгө кинилер бәдер народной медициналары хайдагын. Аны те музыкальный инструменттен хагалан, аны танты сертом хаддах ого төрөтөгүнө хаддак гыгыны хаддак кымыс оңоруга тие барата кини үлелери тураллар. Онотон бу улахан профессор, история доктора Розалия Бравина бәтін улахан үлетігін гер маны үйен тұрар бу Андрей Андреевич Савин. Үлелері именно хақалар қантан кәлбіттері, қантан қаннақтырын бұхарарға анаммыт. Онны тухайылды бұд үле біттен үйен тұрар. Только бу Андрей Андреевич Савин олыға күлгас болын хатан бұл үлелері бартын кені системелі бәтіқті. Онотон бу Розалия Иннокентьевна бәті уже діне системелен бәті улған монографиялары тартабыта. Онотон жібін телеги жонеме бұлаңыз интернеттен ағын ден өңірабын. Ол онно тоғырулла жарынан бу биги Андрей Андреевич Савинмыт оңыр бұд научный үлетігер терегерен бу биги тағалбет, биги культурабыт, биги бұлақан исторической суалталақ хыллар бұд, біле раз биги майги болбут өтті. Онотон хамы главный олон қобут, раз музыкальный инструменттер бұд. Тоғысайын хақа фольклора, хақа историята, хақа народын бұқаттан кәлбітен бартонны тихилден тақсан кәлері біт. Онотон же интереги жоңға женті белетен етебін. Онотон бүгін бұл бігі музейге кәлбіт бідеме мәне бұтақ Андрей Андреевич Савин атын сүгер музей белетен қамнаға әмейеттен бұл чакка кәлер көлуендаға ананар. Онотон бігі бұл әне қамнаға қаяндағаны қаз бейді нәхелектерінен қаз бейді бұл ұлыстарының тәрияқ тұстақ бітіне ен әтен тұран халғы бұл прямой эфир халқанан бардын. Биги Андрей Андреевич пыт бұл Уркута Батурускай ұлығығыр бәттемелек ден ласка түрәбіті болтыңа ләхедеге. Онда бұлдаттан кинилер олықтыра болар еті, чөчалаптар дені ғылдары біттір, өпчілерға. Так, онаттан білеген бігі тұлы берекпі еті Мария Дмитриевна Вырдылиндаға, кені бігі бүгін ғыл житті тұрар. Онда бұл бәтін, бұл Андрей Андреевич Савин қан аймаға боларын бұхытынан жекені тұғы білдерін бұл деген кәпсияға.
Bugün bir yaka iki tögül yürürlük gün kurduk, bile gün kurduk bolar. O kurduk, bu bugün bege Andrei Devşka anamıt cahallarga kıtta turabıt. Onlar oyunuskay sahan emi beliyetiydi. Bu çaçalıptır, türütçülerin tuğunan kartıska var, kartıskalarından ecibit sardana Platonovna oңorbuta var. Ondan bege emi o kinigaga dologoran, atın kinigelerden emi delbe xasihammet bu bayıl çaçalıptır türüttere diyene aymaqtar mustanın ordubut, elle hağattan sağlan. Baran işte matahına mexaleken vola xalbaha bağınan dayılı Andrei Danilovich Savin. Ce, hame törüçü bir sürün keybit. Kene iki oğullar onunla altta kırsta abit. Bastıkı oğullar. Afanasi Savin. Kene kergene Brodnikova diyen, kenetten bu Viktor Habın, Makarova Aya, onunla Stepan Savin törübüttür. Gün cirbine Viktor Habın onunla Joncalı kergene. İki soğuk irdekiye Borisova. Bu behege bebek bolar kine iki oğullarıda Dmitri Nikolaevich Borisov diyen behege ağabeyt onunla Akulina Nikolaevna Borisova Uyunska kergene. Ühüs oğulları Popova diyen, Popova Pelageya. Kine iki oğullarıda Uyban Habın onunla hep iki oğullar bit, ondan össe boğuluruttan kendike bu biyes barbıttır. Ben neden kırdığı bu bartıqo sattaqtır. Jorvoy uyban, kençeri anna, keskil anna, niemes uyban, Maria din. Onu bu bir anne vadımda saygınlanım anne görüyor. Kaynara xatıska bu görün. Bu baltanığı behege ecibit Anisia Alexeyevna Borisova iyete. Bu anne hüdde hamiyacıktı jolqalağı bit. Kene manna süydeden birge itilli bit bıratın kıtarı bir cağlar doğuna kinler iyelere Marina den bari bit. Marina kepsetiyen bıhalaqten bu aseter. Manna Andrei Devşka как раз bu muzey talip biter. Onunla kilini uborsitsından ollatar bit. Caba anı kepsiyle bit. Sas arida ılağını günlerge kar uluta migin batığınları haccar derken baykı batığınları haccan bulurga doktoru kayıtlarere onunla kiyengeti bu borunun kömüllü bit bulurga hittiri homosları ondan hostan taharan çabucakları tuğu bulbutun hostan taharan kördürür ete. Kör manı öğrenire bu tuğa yulay bu ilim karadiyen ayı onu manı şöyle rastaya kanadı. Bar olanı kölüçe kiren su eğit kayan da rast bulukta. Bu mantık bütün bege muziği bitireceğim bit kendine canlar köre haccaktır diyen. Bu kendini verip bitir. Onu bu kıha sahtırından anı bıraksan açılır gider bay kız bullar. Olin gelen baran anı körbüğünün de bir ağlara rühüceti alttan taasları, ehitleri barttın onu. Günü bu ağlar bundan sonra acıydım. O senin esi hitten hüddeye rast kehite gir. O lihin kendikine adı oluyor. Oğlar bu köy vaxtları, jongu köy vaxtları diyen kinyağa eter ebit. Onu gaydan kalbıttır. Ondan bu manna töddüs oğağa kellaka bu Solovyova Matrona diyen var. Tiyetey better ki yittereden. Kine oto hoğ rakı tebdil büppola. Ondan bu Solovyova Anastasia diyen var. Emye Solovyova. Ostapankalar ki yittereden. Ondan turan aybe dayıska bud Emye Solovyova. Ühen Solovyovtarga kiyip ol bütterebit. Bu Solovyova Anastasia Solovyova iki oğlan seriga baranlar oxtu bütter. Ondan össe masinalar mayedin bastıkı otçularga istenir masinalar. Atır bit. Mırılağı rahıcıbıt Maria Naumova diyen var. Kene üsoğulağı bit. Üsoğu tuttan bu Elena Jishkovskaya oğulları bilgin behitine kadar hevesteller. Namga Pokrovskayga koratından olur. Daiska Lavyova. Bahıcar bu daiska. Kurutun veri kötü haccar, süddek çepçiki, sayağız maygınlar,
Kiyaga baternar örüş ve bağarar. Kine astabı talacıta olus minyes. Kine urbut suybut ehite barıta olus ras. Nahar şugay kehite. Onda sahan toqara hübeli hiccarca hegelok oğlar gutun kırar daktetten bu kurduk kınar bolun deydi. Xeyog'unun nilbegar olurdan arıglı töbötün sihin sodur. Hürdağ intiriyehine ede. Barıların keriyecen, aymakların barıların keriyecen. O kurdu kini elbaq sübelen amalan kallar. Bu da gösünün tarbağa talanına kate. Andrei Andreevich iyete buldu. Andrei Andreevich toğa iyete bilge türebite. Bu hicacı bari bir. Ondan kendike jobu Andrei Andreevich kelle. Bu. Sabi. Hep kenetten makari saygın diyen oğlan bilakti bu piyat uçilişe veremet ciginen indiki keskillah payı olabilir. Onda bilite körüte kiyenge bu konuya hen vok boldu tölden konuyu bitti. İdi kurduk kepsen turamı dötten bugün Bitti. Aha, bahıba. Mari videolarını aç. Bilgin musabilin iki sekte badırsa. Bilgi bu fatak bu hatıs kanı hüdden hübülübüt bara bu manatın jön keldağına köddürüden köddürübüt. Aha bani. Bu batı uskay bu var bolbut. Üyek para giyenda. Aha taksan yebit. Takçı mandak eldibit. Aha. Tabi sen ki bihin bu bihige muzebbet sagan oyuşun sıdırıdiga. Sakhayar madamda diyen. Kini biligin bu bihige Andrei Andreevich bit sıdırıbit ekspedisiyonun tustlarına kepsiyaga. Ötebirine bu min balağını bugün yaka balağına Andrei Andreevich sahibi ekspedisiyonun tulan kepsiyem hep. O kurduk yine sütbeşçe sıl tehöler kalbak kiyine kıtta körsön, kepseten, tüyler künüşleri isten, suriyen halabıdın. Bihige bu bilingi jonlar kalamet söğübüt. O kurduk yine üç bölük kararın ekspedisiyonu bolar. O kurduk kiyine uluslar, bülüğü bölük, onunla xotu uluslar. Kin uluslar bölük ekspedisiyada sürünen etnografiskiye bolar. Manna oksaya 6 yılı var. O kurduk Töt temagaları koyup. Etnografическая, итегаль, история, оннатыл. Этнографическая болағына манна былыбы сәргелер, саха жеті ота, саха кымыға, народный медицина, народный ветеринария, онна да атыктар тирелерсеп. Итегалге болағына опция 10 жыланы хүріп бұд, манна болағына айы оюдың туғына материаллар, магия, татимизм, демонизм, оюттар, интустарынан баты кейдбіттер. История болағына опция 6 жылы бар. Онотто бу толга, көрөбү курдук, бу материал по изучению ленинских надписей и рисунков, языческие имена у якутов до развития христианства и курдук. Сюда ураты темалары оттон бу биеха халар битсе. Онтон халгы боллаганы кини 1937 халлаха тыл онна культура чинчиен институтугар младший сотрудникдан үляга кидер. Ол прикая бу бар. Onu bulağına ol kiderger ol hağanağı direktör institut direktörü. Потом Севшоинская битехек bir кәһенен сәһәм болоны онна Андрей Андреевич Савинны бүлүй бөлөккә улустарыгар экспедицияга гытарса. Сүрүн сыала боллаганнан народ тылынан усуран айымнеларын сурукка төһәрен үйетети. Ол экспедициятын боланы биге бу быйыл бияха практиканы келбит студион кыз нахачуга бияха тогордо. Kartın orada onu ködürüp bütün bağırabıdı. Bu Jakutskoy korattan ayınır. Jakutskoy korattan bu halgın kebeğiga bülü sorok tuhtargar nürbağa onunla suntarga tiyerse. Bana bulağına dağıtım ettakına bana dağıtım ettakına opsaya kini üstünce 100 kilometr tuğan orar, o kurduk
Bu nübbağa bu mantan ayından barası. Bu barda masınından bastan ayındır. Masınından tokuhun 2 kilometre ayındır. Ondan barda süründen tuğunan hıcar. Tuğunan hılgından atından atından ayındır. Onu bu toq bar bu sıcıvıt sidderinden. Manda kini opsaya Уһун кең айына барбыттар эбит. bu huntargı dılı tiyenler, hastağını, olonqonu, folkloru, bu etnografiyaga anallağı materialları barıtın komiyallar. Sep, onu bu bilin yakar. Şu bari çok ödülüyorum. Aydak ayınağızların tuğunuysa. Taqsan qallı qomuyor qoyayım. Bu bileceğin ekspedisiyaga ha. Bu vallahi qala bura atından 2.170 nağız kilometre. Ha. Tuğuna parahodundan 2 kilometre, katerden 200 jordun, onun masından 90 kilometre. Opsaya üstünce 500 ağız kilometre bu ağardas bu bülüge, bülüdağa ekspedisiyaga girerse. Ana vallagana tuğu veretilerin killer bulakana mana opsaya altta temandan arara koyapsep o kurduk saha bulurga sehenleri onda kapsayanlar mana opsaya altta on sehen killer bit mana bu kebeyi bülü nürba suntar sahaların törütlerin tuğunan killer bitsep itagalga 2 jıla var bu allar algıstar itagal içi tuğunun soruyular ühüz temada bollagan oyuta tustarından ühüyenler onda kapsayanlar mana opsaya hürbe altta jıla var Astoriyaga bollagan toğuhun 2 jıla var onda to biteheger bollagany bu bilütaga ekspedisiya tuğunun açıyor turu bitse ondan opsaya bu biyon hetteri 501 tabarın 4 olonqa 33 çabarga buldu biten opsayanın bu taharar. Sep bu opsaya 6 ihjallar. Sep ol kenditte kinler kalem baranda 939 yıllarga bir Hayanskayga Qotu uluslarga folklor-lirическая ekspedisiya varallar hep. Ol bir kehe bu var. 9 sayı baha varallar. Kini bulanı manna уже ülelen biter. Onu внештатный ülhet kurduk bolam bu 9 sayı sehen balanı kıta emeğe ayınırlar. Bu üs uluska hajallar. Bir Hayanskay abu yallayı hatı bu sürünyen kim Andrei Andreevich Savin bu üs uluska hajar. Sen ol tuğun bu bana üye körük koyup. Bu doğuktan manna vallahi sürünen etnografiya, folklor, itagal onu olaqtaqtır tılların öğretirler ondan Jutuskaytan bir Hayanskayga dala opsaya tığınca 100 kilometre, bir Hayanskaytan avıyga dala 900 kilometre, avıytan Allahyakağa dala 903 kilometre, onu Allahyakağa 119 kilometre hıcalarsa, ondan opsaya bu barılara üstünce 15 kilometre olar. İki. Ondan tümükten ettikana bu kin uluslarga bölüge onu komuybut materyallara olus baydar ona kini bihigin Avrupa duhulnay kulturatın bayın bılgını bilir serken sehenletire iddian turan sire körsön atak tepsin olaran sehergehen suruka tihen örübüt kihi boların bihigi kanalıbıt bastığıbıt onu mahtanabıt. Ити курдук Андрей Андреевич Савин экспедицияга сырытын тугунан чөбаты көпсәтиләр. Антон жакине онна хаҗҗан хабы бу материаллары бит курдук билеген институт гуманитарных исследований архивыга каралды хаталлар. Онуттан биге урукута бир коллега битякка бар Дмитриевна биге музей битер лисүдденләре. Онна олар архивка кирен үлеләбите, онна олар архив тугунан үледин тугунан биринҗе киратыга сырдатыга. Ütüki hani min 2 yıllığa bu müziğe üledik elbitim. Açılarga müziği iti tanarı çeydiger barete. Manna kelemin benim historik bolarım bıgıtından tuta üleğe ılsıbıtından barbıtım. Onna bu eksponatları müziğe var eksponatları. Kinler kayda kurdu gramatnaydı annotatsiyalanan kantan kasıllaqa kimten kelbittere razmerdara barıta naha çeydik.
Kurulubut kartotekаны көрөммүн хүрдәгын сөкпүтүм. Манна мен бисис битим бу Андрей Андреевич Савин ден улуспутулар улахан этнограф крайы үйрәтәче олорон аспытын амбастан билбитим. Кини бу биһиге республикага бир кыржагас музей бит экспонаттарын бу былыргы симехтери, таңастары, түйләк таңастары кытта чучалалары, онна арас кыллар уңактарын барытым кас бидидин влажностный режиммен, температурный режиммен тутуган манан көрөн истен үйәң арыттан ордук кемге барытын бүтүн иджек элбет музей үлехеттеригер кихи манна музейге хылжыбык кихи ытыктабыл чувствота үескүр. Онтан келин научный сотрудник болан барамын Андрей Андреевич сүйс 10 сылын толу тугар командировкаланан анан менен тыл литература гуманитарный чинчи институтун архивыгар директортен көңүл ылан пропус богонан архивка кийбитим. Жаманны билбитим архивка үлелир кайда курдук унсулутулаган. Миякага калың багайы папканы туттаран кебескиттере, onu учумпуга олороңун бу сахарбыт страницалары арыян көрөркөр. Чакчы даганы бу улахан даганы кихи олоран аспытебит диен кихи өйдөбүгө келер. Кини манна экспедиция хыджан болбут материалларын суруйбут буачарын көрөн. Аны кини суруяр эре болбатак өссө оргуйдур, чертеждур. Антон бу кини хуриюлары хүддә улахан научный төрүккө олгорбуттара. Кини өссө музей директорын үлелиен иннеттен Россия оны Европа улахан ученыйдарын үлелерин үйрәп бите. Онан кини хуриюлары научный тахымма отчуларга даганы, билген даганы улахан үрдүк тахымнагыттар. Оны кини хуриюларынан элбек научный үлелер суруллубуттара, онна суруллалар даганы. Кини манна сакалы, нучалы суруяр, латынны кытта хуруяр. Оны бу хакалоғын ара сөрүтін барытын ырытар. Холобурга дем холобур бу кини бу харандағынан уруйдабыт. Алла йыхаға бара хылжан урожен ден кейттен Сибирске ылбыт. Бу метре 100 сантиметр уғыннақ синнигес мас. Бу мас болданы бу кердистердек, бу хас бидди кердиhe ne diyele, o ketit kerdihe bolağına öröbil. Barıta 30 öröbil gün var manna. Anı manna yoga hugar bolağına tuğa horullar. Bu tangaralar horullarlar. Manna bu hibeskini kolobur ta kas da hette de hılga diye tuttuqtırın sep. Tangaralar aspıt günlerin manna bu hangından kıhyen yerlere bit. Manna tangaralar horullarlar, onda manna ciye kerken ağattara mitreye pegin diyenler bu oğanoğaya pegin diyenler manna mi kıtta beliyeten eller. Evet. Bu mantan kehi körün soğar bu. Bu Andrei Андреевич beyete oğur bu. Milimetrovay milimetrge tiye çolkaydık bu urhuydabıt. Oğur bu. Вот. Hiti kuduk kehi soğara hüdde hadbek. Onna arxivka kibik kehi onton taksın bağırbat. Onna kini Tuğarın adalağı bullağını hüdde ulağını bultuybut sağasananan taksar. Olonnu oloron bihi 14 temanı 116 pat temalar oçularga bir yakın adalaq bolu diye bir temalar batın ulus übülen oçularga bağlık innekinti Nikolaevich Amosov ete kserokopiyalan ağal bıt. Olgunan baran bu boçarı ağarga ükse kihe ağar gınan baran bir tılısı tanaq bataqını bu manı beyevik kıyan kim dağını ayan hana tılı huruybat. Manı uluğan bilinada olin bolanı südde qalbaq kötütülerdə bolarga tiyer. Onun kırayı, olus kırayı üretəçilerin kömölühünlərin ol bu ülebitin beçəttə pippit sıfırovkala pippit. Olgunan bu bilin beçəkə barargar bollağını ol itağaha kötütülere hüddəq elbəqtər. Bilin bu üleler manna muzeyga qarallansa tallar. Aras tema barata var. Olon kolorur iti
Раз сир, том, уру, сақа бұқатыр жақталлара, керген кепсети, онна керген тақар кыға тары сире тома, сақа аха, темата әлбәк. Онтан бары білербек құрдық, сақа ғараттын типи шейкутов тен кинге тақсыбыда. Bir илибетер топпот улақан кинге бит ити бар анден дирер савин кене. Вот кинини үйретер жоннор баллар соқ дебеппет, өссе дағаны келер кене аскетчаттар институт материалыгар олоғыран салғы үлелергер тұханықтыра дейін эренебет. Так бу кенники кемге савин фондатыгар допус сабыллыбыта, той этеқа наха элбәк кехитинник туттағына элеген сүтен қалғы дейін қарыстанлар отцифровкалылар хүден отын бейі өйді білләқпет. Onun tümükper etiyemete Andrendir Savin kodu beden bir usul beden kırayı üretecektin historikın etnografın üretin össe dağını gelerken aske açatlar ki üreterke hüddek materyal hüddek elbek. Onu bilgi bu kini materyallara atsıfırofkanan skanerdanan beşetenelleri ollar diyen bakağına alakbıdı. Güzel. Balbacı için bakıba. Sen bir salgı vardı bıt. Ondan Andrei Savin komik materyallardan da ras kendilerine literatura hüden tohumlulara onun bilgin bibliotekattan bilyaka uluslararası din bibliotekattan Marfa Nikolayevna Sülder şugay выставканы терен алла bu көрөгү күрдүк баастыматты. Өтө түрінен биги Устар библиотека үеләри өтө түренден крайы үретәчи фольклорист, этнограф Андрей Сабын төрәвте сүз-сүлбе бесылыгар анан бу выставканы теридибит. Выставкатан бу бастыкы тугунан олагын олуктара керчикке булланатын бу именно кинеха ананлан таксыбыт кинегелерден болалар. Семен тумат оңорбут краевед, этнограф, фольклорист Андрей Сабын бу олагын кылгас очерката кинеге чөрөпчи саңалык редакционист дачинский холбукка 2016 такыбыта. Бұл кенеге боллана уникальнынан ем болар. Семен тумат боллана манны кені төріттеріттен сағалан бұл кені үйнен сайдан тақсытыгар, үлетігер қамнағығар барды кейлер. Онна қас бейді статья кенеттен библиографическай списактар келерлі біттері болар. Антағынан бұл сақа төріт өгін санатын Чинче үйретече ученый Андрей Сабын дені бұл Мария Егоровна Филиппова Хомьян оңорбута. Оны Варвара Дмитриевна Попова, бұл Хомьян оңорбута, редакционный коллегияға Юрий Семенович Толстовуков, Саргалана Васильевна Максимова, Национальная библиотека директора, оны Надежда Александровна Ханды, Национальная библиотека библиографа, оны Хигер Кенигер Шөбай указательлар. Бұл кенеге болар мұнна келдерілдігіттер, кенес тугунан болалар. Бұл Андрей Сабын бейтин статьялары кейт биттері, онна олығын үлетін тұғынан Джон статьялары, Гаврила Фимов, Лидия Савина, Катерина Романова. Онна бұл гуманитарный Чинче институт архивыттан бұл Сабын материаллары балылар, қайдақ кейт бітінен, опихинан, фонданан. Онда Андрей Сабын архивыттан еме бұл рукописный. Оны кеннигер бу битим курдук Иванова оңорбут библиографической гейнига тан кеhe элбагы тоханар тоханныбыт. Онотан бу кахыркы тахыбыт сабын бейтин ком туга бар били жона кытта кепсетититтен бейте суруйбут сунтар оны хаңла сеги сылжан кепсеппит статьята. Онотан бу төрүчүтүгер деңе Сардана Аюнская кини иетин өттүнен аймақтылар, чичолоптор, аймақтар иетінен аймаға болар. Олен бұл истокиден статьяға бұл Сардана Аюнская бұл манны шибаттын учалы статья бар. Бұл манны кені бұл Андрей Хабыны күтті аймақты қайдақ боларын тұхынан сұрыйбыт. Кені бұл оннаттан кені ағыта Платон Алексеевич Аюнскай кеніне үрдіктік бұл именно сақа бұлыргытын үйретерін ең үрдәк толырдақтық үйретерін жинчерін ең сыналырын тұғынан сұрыйбыт. Именно оннаттан бұл Федот Захаров бұл Ватурскай улус сақаларын төрдің ұстара ден документ очерк бар. Бұл очеркаға бұла бұл түпкес қатылыға бұл Андрей Сабын төріктері бөтіріп ден кейттен хағалан бары келлерілі біті. Күстеркені тыйчағыз түстіғын алталаққа түрәвді. Фанаси ден ұны байдар, оны алта еждер.
Бу көрәтчілер бітеттен айты кирде Андрей Андреевич Савин туһунан кинигене кантан атылыгыкка сөбүй диептер. Онна буллана кини бейте хурибут биле атырбут моя автобиография ден учалы бу туга булалар буллана даже гуманитарный институтка хуак бу коронавирустар Котугунарваттар институттаргар эме хуак бу статья томсар копия хуак аны бигини бу музейга бара биллерди Семен Андреевич бу музейттан тухамытым ден хурибут аны бу сабын бу 9 түрдөн 9 сыллакка отейн сүрбекүнигер хурибута. Кини бу статья булланаттан ки монографияга не кибите пиши кутук теңе билим бутон кини музей директоры түрдөн агысылактан бehen bir сылакырлы кини музейге үлеләбиде. Оны кини буллана именно бу раритеты Якутии, художественное наследие земли Аламха, Черепчинский улустен бу гуманитарный институт сотрудниктара уанна бигиттен Валентина Дмитриевна Пинигина, Варвара Дмитриевна Попова, кыттыхан куратордан бу киниге Москвага 2019 сыллакка сүддө уникальный улахан киниге такыбыта бу страницада арылдан турар. Бу музей коллектива, оннотон Андрей Хавын бейтин хоббит материалларынан, онна Раиса Сибиркова чурчтагы история этнография музейнин директорду хиджан, хурибут маннайгы директор биттен статьята кийде. И бу институт кини экспедицияга гуманитарный тыл онна культура чинчер институтка кини уляки бите. Онна кини уляли хиджан буллана бу 1937 халлака аксыйны хүбетте күнүгер бихем бес бригахенен Платон Алексеевич Аюнскай бу Максим Мосов тутулубута онтон сүрдәктик долгуян алак бу сүрдәк сынны үләһеттерин коту улустар бу Бөлүү округун 5 районугар сухаллык түргенlik фольклорна, этнографическая фольклорна, геологическая фольклорна экспедицияга ыйтар жаһаттыгынан бирикәс тахар бутун тунан литературалар муньюлландыралар. Оркудук бу сехен балалын кинер алып бирке экспедиция җыттар диемет бу бихибебит үләһеппе Анар Ажакова оңорбут үйіннеген алды бу манна ме бу кеннигер бар предметный указательга бу Андрей Савин тугунун материалы булокка хөп. Онтанан бу филология билимин кандидата тон бу учуанай Георгий Устинович Эркис ме сехен бала и Андрей Савин ден бу очерки бу кинигага кирен турар кинлер билгилертерин тугунан онна биле эппитим курдук союз писатель Якутии кинигага бу манна Николай Григорьевич Урсун, Калитин, онна Семен Томат оңорбут, Наталья Ивановна Харлампиева оңорбут бу союз писатель Якутии ден и заключительного слова Николая Григорьевича Мординова Мачевия ден именно бу эми туакка бараханнарын тугунан выступление оңорбут эбит. Өй сүрек көрдүбүнен ден Семен Томат кинигетигер эми монография тикер Аксинти Горис Мордина Платон Аюнской тихар жахала ден. Бу жахускайга 2009 сыллакка такыбыта сүйсүлбөй страницаттан блокка хөптенди карточка урдан турар. Ата хадам эме бу олже бу именно бу литературадан элбәт блокка такыбыттен көрдөрөбүт. Мордина Платон Аюнской тихар жахала ден эме би Мординовтар кинигеттен блокка. Оны бу биһи бебит чурапчылыгын краеведа музейлейте ожилун алактага Лидия Петровна Савнами бу Гаврил бетин кинигетигер бу сехен бола сахаддахтан ден бете комьюна орбут кинигетигер Ефимов Гаврил Дмитриевич сехен бола уанна Андрей Хавин ден статьятын бу кинигега киллер битебит ден турархы. Онна булларнаттан бихи вереппит чинчи битилете ден бу тух бар. Раздел бар именно бу манна була туахтян барсев Якутия историко-культурный атластен олог Москвага такыбыт име уайтталлакка такыбыт. Калын олог шөй бу полиграфиялак туакка бу этнография разделга семья обряда жизненного цикла денге Андрей Савин тугунан име материал бар. Онута бу пиши Якутов детер буланди монография хэ бу монографияттан сахалар булгы серман онуга келин накайда ханалар бутра молочный оннатон туакта этахлы молочная, это рыб, балтылар эвит, оннотон именно туахтан ахылар эвит, растениятта, эмтех ней от ахылыгынан ахылар эвит, оннотон кини түйет алан кону комой бута биллер, онтон бу уол дуалан бухатыр бихи библиотека бутар бар, оннотон сар бухатыр ден филиал бутыгар чахыр
Чехара библиотекатыгар бар, уна бу сака табырыннарын, өс намоқторун, бу манчары народ намоғар денене кине комуйбут материаллартын туамыттары, народ ырылара баалар, бу народ ырылары үстөмүгар кини туа килбите, онна бу лекарственное растение денди, бу маннаме кини түрдөнче так Üniversite emeklerin hatta önceden koydu da ondan etaya gittik. Onda bu sabun tohuna statiyalar denge kini bu semen Andreas'dan gördüktüm geldi han ola bilsen kini hırdayan bunu uka kadar kini komünist ki hinan bolar çürükçü bilgiler canlarga krediye de yakuti onu çürükçü uha balkona nehliye mesela bir yakal bulduk pratiskay konferansiyaga materyallara dindirgene var onu bu manne semen nagoroda tugun Drevatan oldu var. Onu biri çürgeni kötü yaptım bağıram bu anda bundan bu biyete bu Andrei Havın beçette bu kini gete var. Biyetin adının bu Andrei Savın yen beçette iki bir hemsler daha biblioteka kilbite bit o redaksiya ken. Тuma на редакция бирахтая была кини bu 11 yıl bu Белинский собрание сочинений в трех томах, том 1. Он bu 11 yıllık Санкт-Петербург'da kaldı. Bahıba mafikalarında bir salgı var abi. Bilgin bulduğuna min bu marfanikalarında epitigen taqatamın emye karate kepsi yapım bağırdım. Bu satortağata jokuskay kolaka kide jambut bihigi gün jiribine kıhın Maria Stepanovna görüştübüt. Kine bulduğuna Maria Stepanovna sabin Andrei Andreevich beta tuttasıl jibut. Bu kinigetin tuttarda bir yakımını ulukara. Şef. Bu bulduğunda Andrei Andreevich Savin Lişnay bibliotekatından Pekarskay tılcıta. Emek örgü kurduk bu belirler. Andrei Savin den belirler atı kurduk. Hepti. İngene bunu bu bir fonda butugar emeği bir ulukan toq bolla. Billi bolla diyekhanada. Onu da bu orabında kine yübeley daksılıgar tibeste. Şef salgı baktı bu. Salgı baktı bu. Banda bulduğunda bu stiyanaga bilgi boltoğuttan türütte olgan canlar but bir data but tutarın stiyanda bolar ana tabi bugün jettir boltoğun helegin bahalıga barbara basilene bahalsta. Çeytiyor gününden anna bu efiri köretçiler boltoğun helege bihigi uluska bir samay bay istoriyalar nehlek bolar. O kurduk manna ulu kudan sattan sağalan Sakan urotugar ügü sütüğünü oğurbut elbaq billiler canlar üyesken tören aspıttara. Ja olorga anamıd bu billiler boltoğuttan taqsıbıd billiler canlar diyen bu bihigi. Össe 2 tığınca 19 yıllaqqa bu Semyon Andreevich Popov Semen Tumat hette 15 sahıgar tübehinleremmet bu galeriyanı bu Andrei Andreevich Savin atından bihi oloqtaq muzey bitiler jabu turuaramıt arılgıta bolbuta. Ondan kandık bağırır narod beyde inniki tiger tuttar beyde bu namak kurduk idde heccer jonlarda bolar. Ondan kölvenetten kölvenağa, hüvetten hüveğe ol jonlar bili os namağa bolan onluk baran heller onluk jonlaruttan bu üksülere bu manna turdular. Bu yıl bir boltağa butuvar billerin kurduk elbet canlar but yübleyde sıllara oli higer bu de süsülbe 5 yıllar bir bugün bu kepsetiye bu bugünkü sılbıt bugünkü cahalbıttı olanmıd bu Andrei Andreevich Savin ona Nikolay Dmitriev Soboruskay süsülbe 5 saha onu tahınan bu yıl Mikhail Doğordurap süson bihe bu Georgiy Konstantinovich Fyodorov süz bihe, onda bu ülü geroya Vasiliy Mikhailovich Klatkin toğuan sahın tollular. Ondan самый главное оттан биһиги бу дьоннор бутугар үетитиге үлелиэхтээхпит онно сыл сорук туруараммыт биһиги улуус манна үетити комиссията салалта бу нехилек бу музей бары бу культура правленията бары бирге үлелехебит манна болноттон туохтен бу
Bu жоннору биһи бу биллилер жоннорбутун, онна бейбит улуспут элбэх эме биллер суруятчылара бааллар. Маны болнаттан инникитин маны барытын түмен холобрати хатлыга көһөрлү музейи бар. Онна билеген келбит кихи биле ырак ахан хер кихи ол музейге хыджылакка аспат болла. Онну курдук биһиге инникитин бу суруятчылар бутыгар музей оңорокпутун багарар бутун били санаабытын атастаһыныктан бу күннерге ылы келди бит. Онна 2 хыллагыта 2 хүлбе хылга болла бастыкы республиканскай тыл омук тына ген форум болбута. Бу төрөбүт тылбыт сайдарын тугугар саха жонун хергетин бир тыынга бир өйгө санаага били терердер гына ондук сылла хуруктак форум. Эти форумга Семен Андреевич Новгородов бары билер кихибит ученый лингвист, бу сахатылын төрүттәбит, етылбытын төрүттәбит кихибит, төрөбит дойдутугар болтоңого, бу суруятчылар музейдара, онна ого хынялан лагыра, оннуттан бу биһиге историяны керхелип жоннорбут, эгин бары кирен туран историко-литературный комплекстен били тутуллуктагын тугунан бу форумга 2 төгөл резолюцияга өйөнөн кирен же ол кендиттен манна билген республикада тахмыгар, улус тахмыгар бардыгар манна ити кепсетите билген ырытылла жар. Оннуттан билден турар бу Андрей Андреевич Савин, онда бир самай улахан мессени ылыктаккен. Оннуттан этиге барылар бу биги биллилер жоннор бот маннык олок көмүскө теннер жоннор бот бу үлелерин олокторун өссү даганы иннеке ырытылыктак бу чинчейлектак боллади. Онун колобура бу ким Андрей Андреевич Савин эти уетитигер колобура кинигелере мекем чогуус ток памятниге соғын теңе онна тон улуссалар еген аттар колобур төрөбү дойдутугар бар. Оннаттан билден турар кенени уетитиге самай бу кенени биллерер көрдөрөр тооконтон инники кенчайрык чаттарга бу биһи музей болар. Онон болнаттан мен бүгүн бу передача кыттыптан нахастынабын. Онна тон бу биһиги бу жоннорбут кенчайры ытчак көссө инникитин актылла. Онна чинчейле, онна üyetitiller turuqtunar хемин. Бара Васильевна, ты карашлеттен эйтикер битин петтемете бу Андрей Андреевич Савин тухнан киндигени били откыга таста Мария Егоровна Филиппова 2-нче валта халда катахаттар бит киндигетин биги музей биттен болу касы. Бааста бияк келин бигиттен этилахын биги эйга көрдүрөп бияк. Тарахында халту бар биги Быха эфиры сохраняйдых пыт страница быгар. Бие музей сотрудника Василина Васильевна кеде болдагана Андрей Андреевич Савин музей бет быхтан кайдах көрөрөн дебеген үйрөппүн кепсера. Өтөге ханен мен бүгүн хеха бу Андрей Андреевич Савин билим наука тахамнак музей бет эбитен кепсехпен багарамсап ол абетер буллагана музей ведение ден бу музей үлетін торунур аныл наука бар. Ол караганын көрөбүтсек ануха этен хабыттарын кудук тынча тагы сүстөт нагысыллахан Андрей Андреевич Савин бастыгы директорунан ананын үлери кирер кеме намно кени биллилер этнограф фольклорист эте экспозицияларга сылжан бай көрүлөр билилер тинчеячы тахамнага ол билетин көрүүтүн бардын бу тимели терьерге бербиде. Сөп бу музей ведения музей үлетін төт сүрін қайысқаға арарар, ол күдік бастықтан туран чинчер үлеті, екенен фондага үлі, үсігінен экспозиция турору, төрдігінен тарағатар идер үлеген. Сөп, аноға бастықы музей чинчер научно-исследовательской қайысқатыгар сүрін соруғынан болыр, әбет музей концепциятын қайысқатын чапчылағын ден. Оноха бу Андрей Андреевич Савин кырайы үйрәти торумун туһунан саналарын бу кырайы үйрәти дигән статьяда бар. Латынны тахсыбыт. Бу статьятыгар көрөккө сөпсөп,
Манна кини боллағына полевой, онна социальный опрос, интервью методикаларын туханыққа нада ден сөбелдер, оны маннық сөрер кини ити статьятыгар. Быйылгы стоянкалары, өтөктөрү, қанна бағларын эспейхекти, кенер тұстарынан бар кыржағас кәпсәнін сорую, онна надалақтар, бұлырғы 200-300 сыллақтар деке атырбыт сақат өреттерін бағытырдар, кейі қоқотан білбет омуттарын өтөктөрі ден. Етінен кені чинчиі немаларын итіне чөпчі ұяр. Маны тәңе чақчыны бұлуға архив документара туғы болаларын, қарыстабылақ сығыңа надайларын ұян туран соруяр. Онна осколалар, народ советтерин, кооперативтар, народ суттара, районный суттар, архиваларын үшігедік тутталларғар, қарыстылдырғар үлі жағал барықтақ дейір. Оны тағынан фольклору үйерети, этнографияны үйертуге бұхатчы себәстіған бұхарар, оны манық соруяр. Фольклор народ айыта, қамыллықта бұлырғы анығы кәпсен, ұры, тойук, олонқо, чабырғақ, табырын, кенілер народ өйін, тылын, байын, итақалын, әрейін, бұрыйын, уаттақ, таптылын, ұрылытчы көрдірілдерін, народ тылын, дөксі байдар, нада қамыллықтақ ден бәлетер. Бұл кене этнографияны қайдақ үйередектақ бітін бұғарасы. Оны таханан маны халғы түрәбіт айылғабытын, онына бұл район историятын кәпсир, музей болуқтақ бұтын кәсепсебетін чопчы оңыр бұтын бәлетек қанады. Оноға төрәбіт айылғаны үйеретер бітер кені технология ден қалан тұрғын кәтән көрір неманан үйеретек қаден сұрыяр. Онына өсі чопчылыр. Сас көтір кәлейтін, үйен көйір тілейтін, сүйрер атақтақ әңсәңетін, мас үйнерін, себеккелерін, күйін көтір барарын, үйен өлерін, отмас қаддырерін, қағын тымны ардақ, қарсіле боларын сұрыйоққа ден чопчылан ұяр. Онтан халқыйте район историяты сұрулықтақ тұрымын әме оңыр бұтсап, онна ме өртектақ темалы бұтын бардың ұйбыт, онна ғұрыяр. Олық онна остория. Сақа сірегер көскі кәлбі сударыстайдар қайдақ сылжыбыттарын, сер бұлджағын, түнәтеген, нәхелек арақсыларын, ойоқлысыны, арақсыны, қан, өз, етеғал сақуының мері өскәбітін, сүйі, ететін, бұрдық құтуытын, қамнатшық қабалытын сәрелер Долгунар тұстарынан үйрети сірейі барықтақ ден бұл олық темалы бұтын барытын чопчылан сылы сыры қоңыр бұд. Эти көрдік күн бүгін үлері олыра сол бұд, бейі бұл бастығы директор бұд оғырын тахар бұл қайсқаттан тоқта тоғырғаны ол кене үйбұд сылыларынан сұрыптарынан сетері олыра бұдсы. Онна бейге музей бұд жабы жақчы оңырар күйіған функцияттың Андрей Савин сахат сыр Верховный Советін депутаты Винокурова Агафья Фектистовнаға 1991 сылаға мұхыстар 12 күнігер үлі баттағына музейге оборудование экспонат ұлытығыр қататайстыва сүрін үйпітігір көріп қосапсып. Ол қататайстыва оригиналы бұлытчыр. Манна көрерінен болағына мәнік ден хүреркене. Музей собирает, хранит и изучает вещевые документальные материалы музейного значения, характеризующие данный район. Путем всестороннего изучения, собирания и показа научных материалов музей должен распространять среди широких масс населения знания о ходе законодательного развития природы и общества. День Маннаджа бу музей функциональный анализ оңырбуты көстөрсеп, Манназ Джолан бу собирает, хранит, изучает, распространяет ден тылдарыгар. Эти көрдік музей ченчер үлетін қайсқатын толыру үрдік тахымнақтық оңырбуты көстер. Иккіз музей үлетігер сүрін қайсқанан болар музей фондата. Бұл қайсқа сүрін соруға фондаға бар маллары комплектованиялағын болар. Ол әбетер темаларға араран тигбеті сетерен комплект оңыру ден мална қомую үлеті тақсан келер. Комплектованияны оңыруны тоқ мал керектағын әме статиятығар чолкайды көрібет. Оны қомуярға двоеточие ден баранжабы барда. Бұлырғы сәбі-сәбіркелі, таңаға сабы, ихиті қомуғы, бұрдық сәбін, сылғы ына ихитін, кыллар моқтарын, қатчыны, саны садаға итағал, арас қапысқалары бұлырғы желер кейін моқтарын, анығы сәргені желері бұлырғы жел моқтарын, формаларын арас қатарбыт отымға арас тағы темелесер анын байдарын ден ұян бербет. Аны бұл комплектованияны сетері немаларығар бұл музей-веденя кейрелер әбет экспедицияларға сылжы, научный командировкалар, жонтан әбетер тәріттеттен босқа бұқтынақты қылы, атын музейдері ченчер тәріттелері қатары атастағы болуын сөп әбет, атылығы әбетер сақағынан оттыру.
Жабонималары үксүн Андрей Андреевич Савин тухамыта көстөр. Үгүс экспонаты Джон бәйті бәліқтәбіті. Оны сорық аттын Андрей Андреевич Савин бәйті көрдіхін қатшы көрдірін атыласпытта. Сорық малы полевой экспедицияларға көрдіхін бұлбұттара. Амма қатылы оджулун осқылытын олары соғытыла малары бағамы бұлбұттары. Ануға мен хеха көрдіріқтін бағарабын бұл. Холобур 1904 сыла журнал по регистрации поступающих в музеи экспонатов Тимбутюд на сыллага. Жау манна көрдөхбүтне бу экспонат хантан келбетте кини ата ахсана оны бу манна холобура бу атылхаллыбыт өттүлері бу катчылары барды манны корулла хаджалар. Бу жодун ага сыллага манны толору кини наха шүгеддик соруяр. Оннотта бу түмүгүн көрдөхө бу жод на сыллагар. Бу сүйс он хәтте экспонация. Бу төт насыллагыдыр. Оны төт мәхәк вон катчыден хуруйбут. Вот. Ана бу музейный фондан учоттагын ден музейге каралган сатар маллары соколунан карыстаган ден буларса. Бу кирбит маллары испектир кенеген толору канена учотный карточкалар ден толорулалар. Бу карточкага буллагана туспа халбаңнавар бравлаларда болалар. Мал ата, ораты белеті, размера, материала, техниката, қайдақ тұрыптаға сыйната подпихет чопчы ыйылла идденерхеп ыйыллара. Ол оны төхі Андрей Андреевич Савин толары рәвдей гею күрдік. Мәнне көддіға бұл ақ приема қалыбыр бархеп, сүйіс 6 ағыс нөмірдәқ дебіттер, октябр 12 биоғын сыллақсып. Мәнне кені бұлдана бұл болты Нурова Елена Петровна ден бұл татты районуттан чапрах ылбытын туғынан суруйбут, наименование и краткое описание экспоната ден. Манна толору хурьер кені. Чапрак суконный, вышитый разные цвета в виде комплектования геометрических якутских орнаментов. Индиан бартын толору хурулдар. Он на подкладка из брезента, индиан алох бартын ыйархэ. Онна бу нөмері 609 ден, онна бу материалы денге бу флис сукуно ден, онна же бу размері неме яр. 6-6 да хеттон екеғақ диаметри ден. Онна бу сүйс биоғын қатшығатылағамыд ден. Манны күрді кене қара манны гыттан ало научный түрікке олығыр бұд музейі түріттәвді. Сөп, онна офсайвыла кене үләдер кемегер тыгынча хәтті үс экспонат бары бәлетәммет, онтан основной фондағы тыгынча 405 экспонат, кәме экспонаттары 307 ағыз экспонат бары бәлетәммет. Онтан үхіз қайысқа музей үләтегер экспозиция тұрору боларса. Экспозиция тұрору тұғынан бұланын кене тыгынча 904 тағысыллаға докладной заметкаларығар көріққа сөп. Манна бар докладной заметкалары. Манна направление работы кене хурьер. Деятельность музея место, связанное с краеведением, главным образом будет заключаться в научно-исследовательской работе путем сбора, систематизации и демонстрации предметов ден бу этитен экспозиция турору этабын эме чопчулабытын көрбүт. Онна бу Андрей Андреевич Савин эрге жене тупсаран музей оңорбута, ол эрге жаға турбут экспозиция хасқатын бу Михаил Дағырдуров музей 2 директорын қатыскатар көрек қасып, Орукку музейі. Бұл болағана хәттон 4 сылырға Фекти Сафронов үхіз директорын өлелергер Васнесескай таңыра жәйтігер музей көспіті. Ол үнені бұл манны жаға турбута ден көддірібін. Антон теміктер қайысқадан болар әбет музейға сылжыны тәрейі. Музейға сылжыны тәрейіне боларын туғуғар Джон Херге тоққа надерін ыйдалағы бұл музейветіне бір соруға болар әбет. Аны кені хөпкі ылынан өйді әбетін әме бұл докладной тоғығар көрәбет документугар. Основным направлением работы музея будет показ колхозникам, учащимся школ интеллигенции и конкретно материалов, относящихся к истории культуры местного населения в его прошлом, настоящем, в связи с этим естественно-исторический показ района, ведущего к поднятию культурного уровня и расширению исторического кругозора Мастенбо, олус үшігәді біліңі музейведение педагогика соруқтарыттан тоғда оратыта соқ сорыйбыта хақтырар.
Онна кини бу жоңга саргага мәнче агитационны үдөтүү үлетин былыргыт мал төрү детагали историяны идди сылжарын сөдүү солталаган быхары үлетин күскө битебит. Эти курдук Андрей Андреевич Савин музей бар хайысқатыгы үрдік тахамнақтық 1904 нағыз 1901 сылдырғы өлеләбет. Кені соғытаған кәрейті ететші олған өләні сетеспет, кені көміләуічінен Феокла Кривошапкина охраннигдан асторағынан өлеләбет. Онан тон кені төріттәтші, ona бастығы директор бұғытынан сүрбіді көппіті бағам. Айда курдук толору сметаны оңырбутын кейі көрін хағыр бұл қолыбыра расчет проекты финансирования плана Чурапчинского краеведского музея тётн тослата бар. Жаманда бу зарплата ден, хоз расходтары ден, бу канцелярские расходы, текущий ремонт инден жабу. Тоғыз доллары олыс грамотнайдык, олыс үшөйдүк барыта хорулугут. Оннаттан бу документларынан, статьяларынан, экспонаттарынан сентерин Андрей Андреевич Савин, Андреевский Сабын, музейга үлеттин, музейвигне наукатын қарағанын көрін үйреті түмігінен үрдік тахамнаған саналаты бұд, кен тұтта бұд, онда үлеттин салғыз бұд. Тегурдук Андрей Андреевич Савин олығын үйреті, кене чинчен бұл материалларын, түмпіт материалларын бәшәттен Жон Сергей көрітігер тахары үлеті күн бүгінігер дері ұйтылылар, салғанан бара тұрар. Онаттан өссе дағаны иннигетін өссе өтігедердақ болақ бұттен бейі әріні ханды бұд. Онтан егені барғатын бейіге музей бұтығарын ғыра бұд. Манна кәлін бейіға үрдеттан, бейіға сылджын, бейіге әйеға чұрапчы бұд историятын түмер оларыр музей бола бұд бұғытынан история бұдын баратын дода бачы кәпсияқ бұд әйеға. Онаттан оғылары өссе өңірекпін бағарабын. Оғылар кәлін манна сылджын историяны қасығарға үйеренін дағаны, үйеретін дағаны. Бұл манна биһиги эхигиттен эми Андрей Андреевич Савин курдук бириме кихи таксыга жемит эринебит. Чайкарсыёха дири. Эти манна карачылартын вопрос кирбит Андреевский Сабын материаллары копияламыттара до онна сәһән бала хомый тухунан материаллар эмедине иппиттер. Atan televizyon kurduk Andrei Андреевич Савин musput материаллары билеген Жапускайга институт гуманитарных исследований архивыгар караллаха таллар. Эти хомойогын материаллары барата копияланырыктар, оцифровкалар үле барарына бара турар, олар әрі барата болбатақ. Хүдді өгіз үлеті онды қытар. Эти барата өбі қачымны әрі ердені тәлілер, қачы бар болдағына оцифровкаланыр, та хоқ болдағына хоқ дейбі күдіксер. Оны құттала ден біле қандағынан сұрулды бұд болан, очтағы үлес качестводағаны білін уже мәттәуі дебіт, қадар тұрытта хүддер, оны сұруға баран әрденері тәлілер, ол хүдді құмылтылар бағайы. Сөп керачылар мақтал бұға эфирі бұ лентавтығар, страницавтығар сохраняйдық бұд, түхі бағар керен көрәрің көрсеққа дері.